Eka, zahay henaniky zao lasa fa miditsy amin'ny lala tsara avaratsy mandeha mananteny ka hiditsy amin'ny sambre voalohany. Le sambre voalohany ato zao misy fizarany. Sambre WC zany zao tena pilasy nanamboarana azy nahavita azy. Misy lafinety kely eo avaratsy eo. Zao zany ty nahavitany. Ka mandalo koa zahay ato amin'ny plasin'ny ladosy fialoha ho ty gasy. De zao zany ty nivitany ladosy. De misy lafinety kely koa teo avaratsy eo. De avy eo zahay mandalo ato amin'ny plasy misy vitre na fitaratsy na hentsoro. Zao ty plasy nahavitana azy. De sezy kely teto. Lafa baka ny andro tena baka amin'ny ladosy atoa, tsy maintsy mandalo eto amin'ny vitre, amin'ny hentsoro eto. Zay zany fomba fizarany sambre voalohany sady misy koa lasy escalier eto fe mbola tsy vita ny famboarana azy. Ka ty tsy nahavita azy zao. Mandiny fera-daly baka ambony aroy de mitsatoka amy beton sinazy lalatsara zay tsy nanisy beton raha ty io. Hoy izay mivoatsy ny escalier. Eto zany plasy misy azy. Aroa amin'ny à côté à droite. Ato tsika amin'ny sambre faharoa ato. Zao zany plasy nahavitana ny sambre faharoa. Sambre fatoriana sady misy vavahady miboaka any ivelany no misy lafinety any ivelany koa. De zao zany nahavitana ny sambre faharoa. De misy koa vavahady miditsy any lakoziny. Ka tsy haiko na mety na tsy mety le vavahady miditsy any lakoziny. Fa izao zany ny toera nahavitana ity sambre faharoa. De misy vavahady koa miboaka any amin'ny lalatsara. De avy eo tsika miditsy amin'ny sambre fahatelo ato amin'ny lakoziny. Izao zany ny fomba nahavitana ny lakoziny. Satria nahatonga ny reto party ambany reto zany ho natao latabatsy isy beton ty amboniny eny de isy akaroky ty amboniny eny fampipetrapetrahana ze enta hiasana amin'ny fipetrehana hatao. De misy lafinety ivelany raiky eo handefanety. Zao zany plasy zao ty nahavitana azy. Ka avy eo tsika zahay zany tsy handroso any amin'ny sambre WC aloha aroy fa hiverina amin'ny lalatsara de halazava ny à côté gauche. Eka amotsay ndraiky tsika fa hiditsy amin'ny sambre à côté gauche zao. Le sambre raiky ato zao tsy misy vavahady mamonjy lalatsara ato fa mikato. Fa miditsy amin'ny sambre faharoa izay misy vavahady ato miditsy anaty sambre ato. Zao zany ny fomba ny fahavitana ny sambre faharoa. De misy lafinety mamonjy veranda amtinana. De misy vavahady koa antsimotsimony lafinety amtinanany hoe mamonjy veranda io aroa. De mivoaka zao satria tsy misy vavahady zao ty miditsy amin'ny sambre avaratsy. Fa mivoaka aty amin'ny veranda. Zany izay mamonjy vavahady amin'ny sambre à côté gauche voalohany hazo.
Zao zany ny fomba fahavitana ny chambre voalohany à-côté gauche, misy lafenêtre ivelany avaratsy, ary misy vavahady raiky mamonjy io veranda io. De izao zany ny fomba ny havitana ny chambre voalohany toy ato. De mivoaka izao mamonjy ty place misy veranda. Toy zany lavaranga veranda misy poto toy satria hisy balise tambany atoy, mbola tsy vita io, ary hisy grillage ty ambony satria toy fera mivone toy zany hisy béton satria mbola tsy vita iaby to. Manomboky baka avaratsy atoa amy toy ato zao, mbola hisy betoky atoy ary hisy baliste ty ambany, mbola hisy grillage ty ambony, mbola tsy vita iaby zao. Fanifamboarana chambre avao zany natao. De tahak'izay koa toy mila béton mbo tavela fa mbo tsy vita, baliste ambany ary grillage ambony. Manodidina zay mbola tsy vita. Handroso tsika amizao zany hanamonjy raha chambre mbo à-côté gauche avao. Miditra amin'ny vavahady fahatelo tsika zao. Zao zany ny fomba famboarana azy ary ny fomba nahavitana ny chambre fahatelo à-côté gauche. Misy lafenêtre avaratsy manoloana ny veranda avaratsy ato. De zay zany ny fomba nanamboarana azy. De fahaefatsy zao. Ato misy veranda manoloana ny chambre fahaefatsy ary misy vavahady manoloana ny veranda avaratsy. Balista reto kara tulu balista ti. Vita iaby anisany vita bakary. Zao zany ny fomba nahavitana ny chambre fahaefatsy à-côté gauche mihinana. Misy lafenêtre avaratsy manoloana ny veranda. Misy lafenêtre mihinana ivelany chambre. Zao zany nahavitana azy. Ivoaka atsika zao hamonjy ny chambre fahalimy mbo à-côté. Ato zao misy vavahady ato amin'ny chambre fahalimy baka ampihinana satria tsy nitakatsy moa ny hamonjy azy fa nandomba ny nanazavany antsinanaroy zahay. De chambre fahalimy zao de iharikitsy ny lala tsara avaratsy mindeha manantimo. De vavahady ato, de vavahady koa avaratsy, de vavahady mamonjy lala tsara koa. De zao zany ny fomba nahavitana azy ny famboarany chambre fahalimy toy ato. Ankaiky ny lala tsara. De hamonjy zahay zao chambre de salon antsimo. Ato zahay chambre be ato amy chambre de salon ato, chambre de manger hoy areo. De misy andrefa ivelany ary misy lafenêtre kea antsimo ivelany. De izao zany misy protection ambony, protection dalle natao ampanivoany ty chambre de manger toy ato, amy geza be toy ato. Zao zany place fahavitana chambre be, chambre de salon. Zao ny namboarana azy.
dia avy eo izao ny plasin'ny lalatsara ato atsimo antsinanana farana atsimo antsinanana raha fa baka ny chambre de salon ato dia mamonjy lalatsara dia militra amin'ny chambre à côté atsimo antsinanana miditra amin'ny vavahady chambre à côté antsinanana dia zao zany ny fomba nanamboarana azy zao ny place nahavitan'ny chambre atsimo antsinanana dia misy lafenêtre atsimo ivelany dia nanamboarana koa vavahady raiky miditra amin'ny chambre farana antsinanana atsimo dia azotsika miditra dia zao zany ny fomba nahavitana ny chambre atsimo antsinanana mbo mandiny daly avao iambony toy mbola tsy vita fa zao zany ny fomba nanamboarana azy misy lafenêtre atsimo dia vavahady raiky antsinana dia ny halavany lafenêtre zany 1 mètre carré 1 mètre ambony 1 mètre ambany 1 mètre handrefa 1 mètre antsinana iaby zany zay ty ny nanamizirevana ny halavany lafenêtre dia ny habeny varavana zao 1 mètre ambony 1 mètre 20 dia 2 mètre ny halavany bakambany ny day ambony zay zany nanamboarana no anazavako ny habeny vavahady varavana sy ny lafenêtre iaby mitovy aby ny resiny dia avy eo mivoaka ato amin'ny veranda koa veranda kely ato zany farany veranda dia toy zany misy beto toy ato dia balisy tambany fa mbola tsy vita zay dia misy grillage ambony zay aby zany ro zavatra mbo tsy vita amin'ity trano toy dia manao zay arikatoky zany raha volaniko anamiko zay dia mbo beto koa toy manday amin'ny poto avaratsy ity dia balisy tambany dia grillage ambony mitampy direct zay dia ato zany misy malalaky ty ato manoa mamonjy lalatsara toy ato dia olo zany lafa baka anaty chambre atoa tsy maintsy mivoaka mamonjy ty lalatsara toy zay raha ta hivoaka amonto any re mamonjy vavahady lalatsara ato laha vo ta hiditra anatiny any re le mandeha mamonjy lalatsara mankandrefa zay zany ny fomba lasy nanamboarana ty trano toy mbo be ny zavatra tsy vita aminy zay sy zay zany ty fanazavana azy ato zany misy escalier faharoa kea atao ato amonto ato satria le olo zany laha famiakatsy manambony any ny escalier anatiny aroy zany manahirana avao fa aleo misiana escalier faharoa amonto ato manana koa amonjy lalatsara daly ambony ao tandrify lalatsara avao zany te somary atao andirany re soate ankaikin'ny lalatsara mba tsy hanahirana ry zareo hamboatra azy ato zany tena place isy escalier à côté farany antsinanana antsimo dia izao zany place nahavitana azy misy veranda mivoaka ivelany dia izao zany ny toerana no misy vavahady be manandrify ny lalatsara dia manaraky chambre misy lafenêtre kely eo dia manaraky misy veranda avaratsy antsinana dia izao zany ty plasiny izao ny toerana nahavitana azy dia misy koa veranda mitohy ny veranda avaratsy antsinana
veranda avaratsa manavaratsa. Zao zany ny tohiny veranda avaratsa antsinana. De misy lafonety raiky no vavahady, raiky sambre antinanan'io. De manaraka azy sambre faharoa lafonety raiky no vavahady raiky. De ato zany amin'ny totoy ato kea misy famboarana balisy tambany fe mbola tsy vita iaby zao. De hisy grillage ambony miary katoky zay jusqu'à avaratsa. De zao ny plasiny ano chambre farana avaratsa. De misy vavahady varavana de manaraky lafonety manaraky varavana zay amin'ny chambre farana avaratsa. Fanilazayko moa ny habeny varavana sy ny halava. Ato zao akote farana avaratsa ato nanombohanay ny fanazavana mikasiky ty chambre toy. De zao ty plasiny, zao ny toerany. De mikasiky amin'ny poto moa fanihazavaina teo. De misy lafonety raiky amin'ny chambre farana avaratsa antinana. De aveo manaraky lalatsara. Aveo manaraky chambre la douche voalohany diranay voalohany. De misy lafonety handrefa zao. De misy manara raha reo ananarany zay. Zao zany ty plasy nahavitana ny chambre toy baka handrefanato. De misy lafonety raiky mivoaka ivelany ato handrefa. Ary misy varavana raiky amin'ny chambre faharoa io. De zao zany nahavitana azy. De daly mandiny daly aby io fa mbo tsy vita le daly. Mbola asa be zany ty tavela amty lafonety raiky ato handrefana toa miboaka ivelany. Amin'ny chambre bevata amin'ny chambre bevata amin'ny chambre bevata chambre de salon bevata atoa. Tazo tsika zao fa misy lafonety raiky amin'ny chambre de ato fe antsimo mbo hainy chambre de salon toy ato avao zany raiky handrefana roa.